Yes, lo akwa unucho nining kama unucho foyo cho ukie. Kama unuri mena foyo ri ukie. Kama unutie foyo bene tie ukie. Angeo ne lo kombele ti matek kin pe ndano tika longe ki wama pat malube lo mikwi. Angeo ni kwi kibolo ki tam tam bino mwaka mone karno kadok ke dugo. Cheni ye kar ma kwi ko bino kuman ene dano gitiro manifesto ge luchungo luak moko tamge kaka yero ye do lega na tiene wan joma kichunu kwi botwa kiun joma chunu kwi ki botwa gina ya lego ki botu ni ki wek kuch ki mara ki rebo beti kindano pegi pok kindano iromo karo kwi che chere wek wao no chungiro ki kingang kanchalo title ma make pa wan pi mwaka bij mukene era wan mo boli kwi no ipoko kinwao wan don kan ka yela ma no wan pe waro mo kanyo ne pikara enoni kuman be no chamo ken ini ichoko grupa jo mone chungi komge yo ber ka facilitating gini piani kar no ini tika chono kwi che don ki yonge ka don be don ini chiro don be chiro don pi gi no po be beru tek to twal ki don wan market yu kedwa wan jo mo wa chwa ko bol kwi nyo wan jo mo wa chung pi bol kwi I mean jo ma biro kwi botwa nyo lu chungo wa go ke unu ki loka chel ni pe we ki bin ki pokin ki kom dano ma unu beru kedi kingang pieni ni mire la chumon ko wani an ngadi ki kuja ya neno do responde i kom antima be for the sake of ali pier beach ali baba wa ini bini bale ki community ma make pa inno ni pieni ni ti chok la chumon ki yap ti keri ero ni gino ma raj ma konyi mo pe donc ina chumo ka ini bini ka chumo ka bitu kwi betcha la fwendini kar ko romo ki ngal mo mar ko me ko teng poro bi yele ni mere ti lok paro ba bore wo a ko mato ko che we ko dok ka wor ba ko chak ber chaw dan mo ken kindano roma ke politician marie kay ni no ngat ma kama dano nyu ngat ma pe mirri nyu pe chwage pe luenya kome luone che lokere unyo chwa lan ko lokere che pen tamgi ti kwene ka wok no neno gi motie ma no gin mer no I team cho dok cha ko wot ka chel ene ki luone politician marie en dok ene ki luone atik marie pidano ne pien pe mit kindano poke ero yin pe bin wani oke village anti na pier boro dan pier dek cha pier muken ka don pedon ku cha pier petek o chero pongo wiye ka nyim en politician mo mararaj mo ma pe en ni politik mo maraj ma be meto to so ana legu ni mir onen role ma megu me bi na bido kwini ni pe dan wen peron boli kwi dan wen pe wen romo kweri ento ya jikine inde biti yu pe lwa ene wen ketika do inde kar kwi apo ne ko bolo nyo po bolo ubedo pere manu ne na eno kidong be mario primary election pa MPs ki pa LC5 unu tika rujeke de ma pebe pieni kwi ma un ko botika timone komberchane kwi e un kwi mo maraj ma komberchane wana ya chuli kan wana no do wa kok o kama wa non dong mirwa wa yue ki koko eni mo unu tika balo kwi pa enara mo ko be do ya ki ya chuli chon ki kok na chuli pe mero ber choki gamente a chuli pe mero ber choki gamente we ko je ma duong ya da ya chuli kan poti me I chawa ne ki kome Siena wo ma ya don gamente uniang ni kara peko pa chule be kara peke jomona dia ye magibino ki chung nen ba wa kawan ni pe ruk bon ma yelo ka yini wa no inde ti yelo in cha mo kan ruk bon yelo e oni mechu mir pa in kinero ni ye er pe mi kubo don wa ki don gamente mon ko ngina wan mir wa ngeo eneno kidong bwano tiki role wa mapapar kin gang nyoy kin piny especially joma ki tiuti pagamente nen gamente pa la dit yuwer ka gota Museveni ma kingeo ya Africa oloni any don country matiki kush loyo any Uganda oti la dit ite ati matek to make sure ne
security mero be tight day and night o lwenye matek paka insecurity peke ding wilu tich pagamente mukene security personnel mukene gindo gitika timo insecurity aye kun ki chwalo gi mitiyo tich pagamente me gwoko kuch ki beber padano ki ribo dano kineno ni kwo padano ki yor kom padano ki jem padano ikingango ber manoti meno gin magamento kwanye ye chiene ne o kwanye ye karne tika chuli tika facilitating in o deploying in nyo employing in kama initi yene metimo gid magamente ini yo kunu kiding wi ini chiri cha mako dong gino kene tika timo gid mokene tika kelo insecurity ichiri cha mako chingi ki politician mogo makitawo ne mergi bribing dano gin gi pu dana pura in la mon in la police in kono in nga in security personnel in civil servant in la point money we ange wachini ni ini team merikare eroni la chuni no romo karo belo no romo porro ero gina meri ngeni te ka un lwenyo mi poko kinda dan don ki chwe chunyi kin gang ma don digi ma ku yobi karo ne ya ga do ko ngi mo ga bit ka ya ga la chunu do ko bi du kinda no ka un winyo lok pal ngati mo wayo ne o wayo ne la chunu nga amin ngar wayo ne ngo ni revenge has no expiring date so ngati mo gi rom go ki chunyi yo la moñ man ini tiyu kere ki ya mon bungudano tiyu tijaga menda digi ma ke kwanya chwalo ka mon remember ke ero un ki ngat e oni village wen nyu parish wen sub county un bi gakanyu po cher ka mo unless ka ngweja tio wa go uno ku ki mara ki bebero gamente mero an leno na tin mero peke bal ku para dit yu wer mu 7 ki ya chuli wek la dit ni ko temi wa gin ma wano mer ni en ko temi wa chalo region mo kenene pien conversion primary election bi balo ku pala dit lobo ko ya chuli kan dano tika gwenye dano tika lwenye kin ki tia kwalo ku ya kwalo te ya ku ya tika ke lo jemi mo ko mer poko be ku en ku mata ti year mi I ot pe mer ko pok dano because en year mi I ot it's not yet even general election yini chira ka lwenye dano en ngata yini lwenye per ka no bi mo chur por general election no yini chira ka chung pingat mon yin security personnel mon ka do ngat chana ma ben ki gine an kun remember ni ngata tika tiki in security force me cher ka kelo insecurity enu yeno do ngarati ka lwen ki yu pagamente pien gamente te wa ni mero kuju betiki ndano gina gamente te tichi di woge di chenju ni ku mero betiki ndano yin do ka cher ke mako chinyo che ka ngeni in kingat la chung eoni no unu tika timo insecurity do ka lo ko mu woge yo desparo dire che ngeni yin peti ati uti meruomi yin ti ati uti yin peti ati ngo yin ti ati uchik er petati chik petati piri ini petati ti pa chik po bingeo range chik po bingeo chene ni chik po bingeo kono ilik ni nyoko choke ki mudugo no ni unyoko ni ngwenyo ki ngoma romel chik po bingeo ki yone chik po be making sure ni mero role le mer ki team me bene le gana tieni un luak me achole politician mati ya chole wa wego poko kindano pa ubino ki politique ma poko kindano okele wa soft politique okele wa politique ma bere jal ki praising pe tela ki ti dano ki rat ngwa tela bero karni eni luak me Uganda tiu kere me lokko la tela unyomi mediki la tela eoni unyomi yer la tela unyomi luak me Uganda tiu ke kare eni me nero ne ki chak won ma nyen unyoki mediki rat kerne ento ino ni joma pe ki ngeo politiki gibiro ki lokko dano ngi loke ki chire weko dano ki kwi melwenyi kin gang dano chako moni kin gi dano chako pire kin gi dano chako wilo yat me chiko wori ki yat dano chako ko wori ki yo ki panga dano chako lot of things because no ine lokko ngi lokki dano wajni mwaka enene yemi mwaka libari yo ki piro bichele ubero karama luak chiro bero pinche ki moko tamgi ikom wanu chuo ni ngaro pore nyongaro popore ero pa ini bini piyo dana piya kidong ina chuo ma ini no kaka mona ki dek in kiye pe chwaro lwen kunno ini chiri neno yo me convincing dano ni ki sensitizing dano ni mabe we dano ni guchet gutimwo kuniang in ka gujak lubu ko in ngara dek in pe mo no gimo mana no ka ben kitia kwere ki kom tichi in pat chao dana pe kwero no gimo mana no ka e mistake mo mana no ka e no ti mana donc lega na tiene lega na tima dit dong loyone wana mero kon pa president wana mero tit pa president mabe lo wa especially ya choli kan wana do e kam wa lo do lwen you know
so kombere chamane wano miti kong dong peke bale wa kui para dit logo lega na tiene un MP so wen anero ne nyimpa telu ye eno biberu pe un wen tika yenyo yo me lwen me chobo miru lo pe mir me pe lwen me chobo mir palo bol kui unyo palo community mamego donc alo uno ne agenda upere cho wekwa agenda para dit lobo ku betie wekla dit lobo ku kuire ku teme mabe ki ya chuli che weke wanen yup pagamente ikomwa chala wan lwak ma chuli pen pien un pe mirme iu uno chiru balle wa kui para dit lobo utika mogo be pe karo no ikelo etres ma tekara da kindano no wego dano poke ma tekara da kindano ya jikine no magoba mo peke so legana tieni lwak me ya chuli let's learn to have a soft or peaceful politic wek wangeni pien ko ma chel politician joma ku kwano jombe pole ku kwano lo jogu kwano ti kata ma bejo no ni cha mi bitu kwino do gi ming lo wa ngata pebero o penyi wa ki primary kenen kon ding which eone so why don't you first be a good example, a good leader? Ibet la bol mo pore kena la dilo Museveni kirati kere pebi winyi wa doga yeto ngatimo pebi winyi wa doga piyo dar kan dan ko tim kimo ka ngata mo bar simo wana sima chalo dan ma dit ki gang pekelo insecurity pe piyo dan kingi pe we ko dan lo kingi pe dan to kingi manu ngoma unen wonu ci o dile bon yelo me beru ki target ni we kan ba bet kuno we ka jera looting gi money ya inde binu kan petiro agenda papati petiro agenda pagamente be imbe pe ka agenda ni agenda ni ayeni an kono an ni ma wini kala kan la dimo en tien piri jaba en agenda kidon motos pat ka agenda kona jula pakaka kora nga eno no moto pat ka agenda yeni rocho gudi rocho kwan rocho girmo kubo lwa ka mente tipilwa any agenda ini choy moto yete la keri kingang ajula pakaka achet chala pa kona nga ni pa agenda ni moto ma make pa in ni beri chalo slogan ma make pa in beri chalo moj ma make pa in mini wa agenda kada agenda ni peba kwanya wa agenda papate especially ja ko be pod wanuti watika word ki ruling party gine pod kitika timo campaign ge agenda papate no kari ngono tie kari peke agenda papate agenda pa president me party no tie madong ben mabe lo ruling party ni government ma mai kwane no government tiki agenda ne to ga don keli wa no go ba kari don peto yapti ma capacity pa government waji no waji gina no tie on the desk rather than bil ka pia onyo ka loko go ba ya ka diri ka digi ma ke ka dubu ko lokino gi mope i cha do ge kom dano so let's have mentality of convincing people local community don pedong dano don kira chon dan mo ko dano kwano donc ana logo merne un skiti personnel o gok kuja ye o titi pagamente wano te der wa onye muchoro me chulo mucharo me ko bo ko mu me ni ucham pedong ni un kwan gi on bir ka loyi ko mwanyo me toro twero wa pa wanu kingang ka ngatu balo fine chik kwanye chwale ka chik tie pe wa ngata po balo ni miro pieni for the sake of facilitation of someone yindong ni gangang ki muduguni dong ni inde cherga mi vora kingang chigir po bi wege chieko bi lubu kore am chamo ken romo ruwenyo watiji remember ni inbe tiki family tich me ni do nyene ti amir ni family ni ku kwan lu tini be ku ber kindano cheka tichungo ko baleo ngachan po bi timo gina in mer tim ti family ni aloko man bi lobona ki pilo bana